Mingwit sa mi guys kay maglami man ipamingwit ron guys. Yan diri guys. Okay kayo. Namingwit sa mi diri guys. Ay anuan guys. May sudan. Asa? Ini. Bi, diha ada itaan na itsa na imo dia. Kaya ako Luan pa nila niya. kini guys. Grabe kita mong haluan diri guys. Moingon mong haluan lay imo. Partag yung daghanag haluans guys. Oh, sabi ni. Bangag na dili. Bangag na. Ha? Bangag. Tarong ba? Pero luto mo kaya na makan. Daghan kay kuan diri guys. Be, tanaw na tong makakuha na ni guys. Anggay. Muramag kakuha makataaning trabaho ani nga muramag may kubit. Balhin ta dire. Balhin sa ko guys, murag wa may kubit diri napita. Minus man og kubit diri napita guys. Grabe. While waiting guys nga makakuha lingkod sa mi diri murag minus mang panagat guys. Halos isa ka oras na mi diri nag mingwit kami kuha guys. Ulatan na lang gid namo. Kakaon ra gihapon ni ani. Muna mo ang pinabuhi diri guys. Mingwit. Kuha. Ayo, wa pod. Minus yung kuan guys. Kana. Lah. Lah, sasa. Ipko gining kuan na guys. Oh. Ko kay guys oh. Ay, nipaak lay siyang sagbot. Nara guys. Nadakpan ra gyud ang maidlas guys. Dako kayo ni guys oh. Okay. Dako kayo guys. Okay. Okay. Di arang arang kuha guys. Nakachambar gyud ni kadugayan og isa ka buok guys. Dako pwede na siguro ni. Kay sawa gyud. Okay. Nakakuha ra gyud chip guys. Uy. Hala, ikuan pong ako Sa kay. Pistit. Ikuan gid oh. Sangit. Kung kuha guys gamay. May na lang yun siguro po ni guys. Okay. Kuha duha ka buok. Para man kabuok. Minus panagat. May na lang ni kay sawa gyud. Kita ay nang taga. Man atong gigamit tong nanguha pud ta. Atong minute
Yara siguro na yang lubot. Pabitayan na lang na anak. Ay, okay na ni guys. Duha ka buok ra gid untaon na muna daginot guys. Ah. Tandas mo tao daw. Kuha dahil lalir niya ako. Dagko lang kuha oh. Okay guys. Uli na may guys. Isa man nga. Kanira may mong kuha agad. Minus kayong panagat. Okay. Adto na may guys. Wailay na mong kuha. Moro gid ni. Ay, panagat na moron. May na lang ni guys paniud to. Napaitan na. Ka paniud to na mi ani. Napaitan na moron. Biraw chip. Unsa ka dak-anang imo nakuha chip? Dako giday pud ning isa guys pero okay na ni. Tara. Ang ay raman ang biyakin kinilaw.